Yes. Magirani wetu wale. Na to mufira ni urathie riu tutie na maundu maingi. Gwĩcia no tucoka no uria turari. Haranio ni irambire irathira. Aici no tucoka no friends. Tondu mufira ngani warehete tumbo joto. Nginya muini wao wiga twitagwo Suchu. Ararakara kundu guku. Riu ithuĩ na Tanzania tuhana majirani. Ma neighbor mara mutura muharanaga. No, you have to stick together. Yes. Riu gutiri ungithama. You have to live with each other. Tondu ndungithamia bururi. Twina muhaka muraihu muno. Actually, I think we share the longest border with Tanzania. It is true. A very long borderline. Yes. Ongorora border points iria share along the Kenya-Tanzania border. Yes. You will tell the border is vast. Yes, absolutely. Leo majirani zetu wako na uchaguzi. Imena githurano. Yes. Next month, yes. October. Na tutira maigwa muno kamareka campaign misi. Kundu kuria kira gwikite ri. Campaign ni mareka. Yes. Kiria mekite ni ati campaign ya mwena wa thirikari ni weruritio. Mwena wa opposition naguo ukahihinywo. Tafura neke hiho. Opposition ni uko wa Chandema. Chandema ngona ne mabire I think there were ne magiririo go participate githurano-ini. How? I think gwatwikiranga sijui matinarumirira prosi mawatho mao ma ithurano. They were banned from participating. Na makeba maigia mundu gutwo Tunduri Isu. Mutongoria wa Chadema. Theine. Na ne handu ndirona gairanga ena cira next week. Naguo cira wake wa treason ni urambia. Na ithurano ni kiari. Githurano ni kia mweri wa next month, mweri wa 10. Tariki 29. 29th, yes. Kwa riu cira ogwetwo. Huo mweri. No, actually, kugirio go participate githurano-ini ri. Yes. You are out. You are out. No matter how popular. Koguo riu uria wikuo riu maitu mutongoria waku mararũĩrĩra nao. Well, aria makirigĩtwo ri. They are not names you have ever heard. Koguo kuona magũkĩra tene. Kuna magukira tene. Ni maramenya kundu kiigite. Yes. Mundu ramenya makinya mana mbere. No, but you have to appreciate our democratic freedom here. Tareu guku ngirugama uguo ugi ati ni wa bani ODM githurano ri. We. No, na tukirora maundu maria maingiri. We have to look at our freedom. Guku we enjoy a lot of freedom. A lot. Yes. Gwe kundu freedom ni horagio guo ta gwatira kana uri horagia gas kana gwakia. Yani kiama kima kirerwo githurano ni kio giki na ni kiama kinene kina arumiriria ingi muno Chadema. Yes. Ulobo tugathire na musi tugathire na musi mukaigwa ururo mukaigwa kibadu. Kundu ngikoguo. No, you can't. You can't. Tigari wonayo kiama ta ODM. Even smaller party. You can't. Kundu ngikoguo. Wewe. Yani kumali nyinyi hamtashiriki kwenye uchaguzi. Well, never mind, I don't know their laws. And I don't know the grounds. Marakihuthira watho wa bururi wao. Watho wao. No riu guku kaundu kau na kwina watho ri. No kadehe problem. Tari nini. Tarau gati kiama gia gutu. Tinu wa kibani. You'd rather have them on the election than not. Yes. Kimakoro hau. Mahoto kana mahotana ri. Yes. Mahoto kana mahotane fairly. Maundu aka ni magarie. Kuria ni kuhihinywo. Na nĩ kaundu kau twacokire kumenya kumbe gatuire oguo. Githurano ibacamagia. Kuria ni wai.
Waigua huko andu makiata makarigwo. What is that country? Sasa wale wanamtukana mpaka rais wale wakiandamana. Wanamtukana rais jamani. Wale wanaishi nchi gani huko, ni ng'ambo ama ni Afrika yetu Mashariki? Okay. Doraga andu maciaga headlines cia ngathĩti on daily basis. Ũngĩrora na bururi ule wa Tanganyika ni uri magathĩti maingĩ ri. Tondu Wahianyo ni aciaga mu. Yes, Wahianyo does akina Nancy Sifa and others. Na Mugambi the people. Ũngĩrora magathĩti ma Tanzania almost daily. Oh, yes. Bisha cia front page zinakuwa ni mama. Ni mama. Na CCM. CCM. Oye. Gatheti ya kuici othe bururi ucio. Yes. Haya basi watuchagulie watakaye mchagulia. Sisi tuendelee muungano wa Afrika ya Mashariki. Bururi-ini wao. Manake nchi ni yenyu na matuane mao. Tuna yetu. Oh yes. Ore magachagura ithuĩ niwe tukamukira. Atiri undu ungi. Na tumwire hoye. Tumwire hoye. Aya. Tanzania. Jesia rau ati Chadema Mario hata mkinawa hamri. Ikombegekia. Aya. Rai ko virada ka 49.